Pričamo o pozorištu i to pozorištu veterana pod imenom Ružica Sokić pripremilo je predstavu Pastir. Tim povodom moj gost je Mirko Todorović-Era koji će nam reći kako su se snašli glumci veterani, mada je to jasno kao dan, ko čini ovu glumačku postavu. Pričat ćemo o nastupima i uopšte o toj ljubavi prema pozorištu koja kad se jednom rodi zauvek traje. Dobro jutro i dobro mi došli. Nema penzije. Nema penzije. Ne pada vam na pamet da idete u penziju kad volite toliko pozorište? Nemate kad? Nemam kad. Dobro. To je divna ideja da mi se veterani okupimo. Inače, to su bivši glumci Akademskog pozorišta Branko Kasmanović, a nama se pridružile dva glumca iz teatra 13 iz Beograda. I u junu mesecu ove godine osnovano je, registrovano i ime je ovom teatru dao Ljubio Ršmović. Postaknut time što je naša scena ta koja je napravljena obojena u žuto, kao vaše ove. Eto tako, pa je asocijacija žuta, pa Ruža Sokić. Inače, Ruža Sokić bila član tog Akademskog Krsmanovića. Eto, toliko simbolike. Vidimo neke fotografije sa tog divnog druženja. Pretpostavljam da je to ono što hrani srce i dušu, ta okupljanja vaša. Pa ovo što vidite, to se dešavalo neki dan gde je bila predpremijera. To je u etno kući Milovuk u Moštanici i mi smo igrali tu predstavu. Bilo je, da kažem, veliko interesovanje, tako da smo predvideli za sad subotu 7. i nedelju 8. radimo dve premijere, jer interesovanje je stvarno veliko. Baš nemate kad da se odmarate i idete u penziju. Lepo vi rekao ste, dve premijere. Dve premijere. Ni manje ni više, dobro. A inače ja sam upravnik ERA, pa kaže kakva je to premijera ako tu nije ERA. Sjajno. A ja bih iskoristio samo da pomenem 5 ovih. To su sve glumci koji su igrali, da li u Leskovcu, Užicu, Kragujevcu i sad su u mirovini, što se kaže, mirujemo, ali ne mirujemo. Ko ne miruje? Kažite. Evo ko ne miruje. Zoran Filipović, 68 godina. Mirko Todorović, 83 godine. Dragan Milivojević, 71. Miroslav Marinković, 73. Ivan Rile, 69. I dve dame, godine ne pitamo. Slučajno. Ana Zogović i Biserka Pejović. Sad samo još da pomenem značajne saradnike, njih trojicu. Znači, prvo scenografa, uradio Emir Geljo, koji sad radi i živi u Kanadi, kostimograf Igor Todorović i muzika Vuk Kandić, to je sin od Bata Kande. Lepo. A čiji je sin Igor Todorović? Igor Todorović... Šalim se ja malo. Da, Igor Todorović, naš sjajni modni kreator, je vaš sin, ali ja sam vas upoznala kao aforističara, je li tako beše? Čitajući ono što vi pišete i... Haiku poezija. Jeste, haiku poezija pre svega i pozorište i kad ljude pitaju za dugovečnost, uglavnom su to ljudi koji uposle mozak, je li tako? Pa znate šta, ja sam na jednoj televiziji davno, pitali su me kako stiže mi pozorište i knjige, 17 knjiga sam objavio za ove moje godine. Koji je recept? Ne pijem, tu malo slažem, neki put popijem, ne pušim, nikad nisam pušio. Ima jedno što su ovi na televiziji rekli, hoćete da kažete pred kamerom, zašto? Treće je ne juri muškarce. Dobro. Znači, to su sve recepti. Sve su recepti. Sve su recepti. I samo da pomenem, imamo i 3 statiskinje žive. To su 3 ovčice koje učestvuju, Radojka, Milojka i Stanojka. Tako, gledalci koji dođu u subotu i nedelju da vide, ne treba se iznenadi, mi smo ih tu sjavili, kako kažu seljaci. One bleje, igraju, Znači, ulozi su, tako reći, pa normalno. Dobro. Hajde još jednom da nam najavite premijere. Gde da dođu zainteresovani? Dve premijere, rekao sam, u Moštanici, u subotu u 13 sati i u nedelju u 13 sati. Lako je naći Lipovička šuba, na kraju piše Velika Moštanica, a ima i direktan autobus 551 za one koji neće. Što je, ne znam, hvala vam puno što ste
nam dozvolili da ovako malo se izreklamiramo. Ja ne mogu vas da odbijem, vi to znate, pogotovo kada su ovakve priče u pitanju i hvala vama što ste podelili sve ove informacije sa našim gledalcima.